Hello friends, welcome. Taishan nong trini video katal. Ngai jeng tini salai sugar mane diabetes mellitus ang hangkai tam symptoms ang amate jeng tini salai nai ngai norok tini video nai tung ne choice paithak jora ngai norok saimani thanai nor neki sugar tore tong na kari. Friends pila phone sanamo sungo diabetes ang hangkai diabetes mane diabetes chini chorio blood sugar jeta blood glucose bisi bangi thamani ngai bisi bang hangkai tam chini symptoms lokkon jeng nukman amate jeng tini kok salai nai ta ngai pila phone tamang friends pila phone actually diabetes ang hangkai patient onek late diagnosis ngo mane facha saimi ata je bi sugar tong hone because symptoms ang time nang om di hai na happen ang tin norong ko eta symptoms sanai jeta norok jeta ngi tong khang ke norok kisa suspect khaimano je norong bo sugar tong to hone am di hai ta ke pule phone sanamo sungo jodi kepni sugar ang khang kai bo belekna sutina musung bar mane frequently bini micturition ang nai bo horogo basawai sutina musung nai belekna bar sutinai যেমন जों नर्माल सुति यामदि हाइता अंके जदि नि सुति माने फ्रिक्वेन्सी माने जदि आगिन जिताब नों बिसिना सुति तंग हंगा अंके निनि तंग सुगार ने नङाफोर बाय मन जे सुगार तंग हने अंके एक्सेसिव यूरिनेशन माने बिसिना सुति नामु सुं माने बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आमबो सुगानि कैसा लक्षण बन हनो पलियूरिया एप्रो तंग नेक्स्ट chini mane weight kome to aste mane unwantedly mane ke borok kono bini weight kom hena musungya but bo musungya phana bini weight kome to mane age just weight tok mane tabo amse te weight kome thanga nga from bini sugar tok mano nga am kese belakana important symptom nga nora phara suspect khai mana sugar tok mane te kese nga kai bisi tikangu mane tibang kangi to da bisi mane age just tiningo tabo amse ban te bisi tikangu nga am tenge sugar mano mokes paigraka next hangai patient ni tamo yakmo rogo jin hangu tingling sensation due to tam nai mane sugar khai nerve involvement bagi bini yak rogo jin haima tungu tingling sensation ngu upper limbs lower limbs yakmo rogo ngam tenge mo sugar ni lokhon man amde haita apre next hangai bisina chana musungo polyphagia ngo mana agi desek bo mayukri o mai chana musungo tabo amse bante bisi chana musungo amde haida nge jodi ke bo bisi mai chana musungo ngange bo bisi mane chana musungo polyphagia ni dongka bisina chana musungo ngange bo bin bo sugar tong man amde haida tege sanga friends tabo jodi kebni kasa saka but kasa hani ani dong tati tabo kebni yago katungkha othoba yago katungkha katin juringkha mane kasa saka but kasa has hamia tebo mane kasa parin tongo mane non healing ulcer ro kaisa sign अथवा symptoms अब निनी diabetes नि ता non healing ulcer ro kaisa symptoms diabetes नि नर्ने कुन जा कसा साइ तंगो तापर कसा हानि तंगो ngam mu keso gamni lokhon manam de haita ngai ta kisanga friends patient bar lumi tंगो frequently been infection ni tंगो because diabetes patient ngai they are more prone to infection ngai bar repeatedly infection ni tंगो mane mas lumi tंगो ngam thenge ban dong ni sugar tong man am de haita ngai ta kisa ngai tabu ke ba bisina lengja ko mane excessive tiredness mane weak hai feeling ekdom sori durbol hai aram nang mane ekdom fan kri hai roi sori taman jam link lai thang hai amte jodi durbol feeling tong hangai apro ondor ni sori sugar mano because sugar ngai tamung tin sori blood glucose high ngai thango apro ngai blood viscosity bisi ngai thango abage blood ni flow jeta ama bele slow ngai thango apro ke jeng onek mane weak hai feeling o sori tired hai feeling o aram nang tin sori because tin sori muscle adequate glucose jet supplying ya mane glucose transporting ya chini je muscle abo glucose jetu mane uptake khaimia aban bagai mane glucose kren bagai ore shori durbol nango weak nango ekdom shori fan kre hema tongo tabun link lai thane ma tongo roi hema tongo ngam de gebon noni sugar to monam de haita ngai hope nor buji ma khana je tam symptoms ngai norok suspect khaiman je noroni sugar othoba je rog mane diabetes mellitus abo to man hone ngam de kuno symptoms jore norok tong tong hangai norok noroni sugar check khai naijak di sugar check khaimane pore jodi abo diabetes ni criteria fulfill khai hangai norok onek changes ma khaine noroni lifestyle modification normal diet modification aban porefan jodi sugar controlling hankai norok bithi ma sanai abin friends jodi amte kuno symptoms norok tong tong hankai norok suspect khaimane je norok sugar tong hane nga from norok sugar test khaijak di norok doctor consult khaimane pore jodi norok sugar kubi na manja ka hangai norok no advice khaijak nai diet modification khaina bagai diet change khaina bagai tapore physical exercise khaina bagai physical activity amke belakhan important steps sugar na control khaina bagai ni diet modification chamung modification tapore physical exercise khaimane porefan jodi sugar controlling hangai then normal doctor bithi prescribe khainai hypoglycemic agent oral hypoglycemic agent sugar kom khaina bagai aban porefan sugli hangai jeng ses porjonto insulin mana haru jada sine blood glucose control khaina bagai sugar actually emon kaise rog jane bagai borong immediately thiya but aste am sugar tam silent killer nin aste ni bising internal organs liver brain kidney rogna damage khaidong abagai sugar na control khaina ni belai khane important nge normal jodi kun amte symptoms tong hangai norok check khaijak na di sugar and doctor pe consult khaidi am di haita nge norok te side last one sinimung ang Dr. Sandipon Deborma ang
MBBS MD medicine doctor genok jodi to sugar problem tong hangai nora ambe consult khaiman ani contact number 7005583601 or call khai nora ambe appointment book khai ambe phone manam di haita ang ani chamber kha Agartala Bonmalipur near Bogan Tagor Chomani gasong tin friends tok te saino hase malai fine katal video kaise interesting topic tumi science symptoms te jada nor khnawe shaimane janone kuno ruk tong tong kare tong di haita gesung te malai fine katal video haino hai till then stay fit stay healthy and stay tuned to keep watching energy Prasa YouTube channel khulumka hambai